Ki nongelam ko ribhoy Youth Federations RBYF sengkimi ya kabalayalam do ba people thank you President rong ba kaseng ringkat ke jingdon ke wipat ki nongelam ba khmat ke RBYF sengkimi men ha kasngis thoding ke lej ban jurip ya ke nongpo civil hospital bat kata kade hadin makalami shibun jingsha keno ki balai project ya kete ke jaka sumar pajba ha kade kasngi ba kite ki nongelam ke RBYF sengkimi ki lej ban jurip ya ke nongpo civil hospital Kladon ru kejing keren ke baslem baha bat ke doktor di bala ke balong kum ke medical superintendent bat hadin balakut kejing keren bat kete ka MS kilalet banyak keren badik kendo ikinong pang kete kejaka sumar hadin baladep banyak kendo ika medical superintendent jong civil hospital banlet ru manjurip ya kete kejaka sumar paiba ba people thank you ulaong makejing ya keren hapring kinong yalam keseng bat ke doktor di bala kalong ke baseso bat kalapoi sia kejing keren kebas ngutu jingmut cucu ute unong elam ke RBYF ulong ba ha kejing keren kinong elam ke seng bat ka medical superintendent lalap bat ngutu bagi balik bahe ha kete kejaga sumar kide dikitu kinong tre casual bat kitu kinong tre belasutung deki politician namar kite kinong tre casual bat kibala syutung deki politician i kamlong lehe wat dikibri belatung daga sorkar ne wat diki doktor nei kinong penyan jong kete kejaga sumar Andre bangin su sim bangin su priang baik bangin su ai bor kam daun ni karena karena nong cingwan mi wanya keren kalong big jengi sang ramba Andre hal license haswa bangin wat ni ngapa ya kesakal kanongpo bakin ya kendu ya MS bat ya dia nacu bakin tu ban pe ista baru license ke cingwan Andre hadin cingwan license tu jogi ni circle jungi nang ni nongpo ni ke ju i ka jingsyap ang ina suyo semua mana kini berbagai kecing hap lung mencuri kram mako apa sekali sebab kita penolong intip dan juga wanita itu ingin ba ngimpat depor na bantha telah ilami angin apa civil hospital andala lek admit sapo Bethany hospital benar nopo injo dah hangta pan kasuk ya belum teralong kumbendun basim cikli apa universitas Teka isi benang sedap ni asim bang bangin habis dia kendu bani respect bani keren tu dia kita numpang ke hospital kajing ya keren kejuri ngisam ba di MS di doktor bla kalong ke igi ke ba sultanat Andre ke ba ikun pau nak kalian juga kalong ha ke PD ba ka di doktor yang mentah kibiang ha po ke hospital Andre ha ke PD ladang ngisam pat ikon overall jingkan jungi iyong ba indicate ya kata ke ill behavior jungkat tu kan ni staff kemarin. Andre kadon kecing keren. Andre keren dah kedo ya no nama kita hang ni staff lagi di staff kemarin kita casual labor kan orang ni ward boy. Wal ki ward boy kilo kam he penban ye ki doktor ki hamlong he penban ye ki MS but don't ki casual labor ki hamlong he ban ye ki ni doktor ki bape ni staff. Dah kili punya ke reason lese ki kiar ban ong Andre hamno istu ba kadau kadai berkiri political appointees. La thung da kalyang jongno lese da minister, lese da ki MLA, ibn nakabor, kilabu hangni komite casual level nanti ki master la ni kita ki buat boy. Andre kini pat kilong kim tip ya ka buram ban respect ya kita ki doktor ki bahalor. Te ngibu ya ka jing maham ya kum kita ki staff ki bateri hapo angni balaraja sai sen nginang yo ki jingujor. Hakabili bat ka ill behavior jun kini ki staff hakabili bat kinong pa namangi ki boy gidan apli jing tunaya mata wala dangi tip bakari boy ki district kade kata ka literacy rate ka balay ako ka state gidan ko banyo person and then imong bangilanang la start pat sa ban compete pat yagi wiwig jing start kung balong ko sa district nginang duna hakapuli puti nalo katang nginang duna kayo kakot tengidon ke jing duna bat hakajingduk ni expect ni tang ko ni bu bangi dan ka civil hospital bana di suma dia pajba bu balang boduk hapo ka district ni i jinjuna ka bakraw hapo ki PHC ni jinjuna bakraw hapo ki CHC handi wala ka taro ni bu tang ko expectation ba ka civil hospital ka bari tang ko hapo ka district kana ka jing sekri ka biang handi abangi kran ni GMS ni ba kibiang ka manpower kibiang hapo kanya staff hani wala kataru ba kano pelong baling idang yo complain kalong bit kaway ka miss lani ka ill behavior chung kini staff ki bare
Tengi lah ya keren bagi doktor ila pensai ni ya kabidi berkene bagi yang bengin sakot no ya kawi ka workshop banai kata ka awareness lan ke program ban hikai ya ka kumno bakin kin ya tungku bat kita patient ki bawa admit apa hospital ya staff ki baru kabaar kai ke bagi susi ang ni swa bengin kendu ya EMS nginali kendu ya DMHO handai DMHO I lidon kamno ni kambu appointment mengingat ni lasuan kensan resmi te imdon ni DMHO dan ringi badan additional DMHO nilai le banyakran banyak slok beriru banyakran ka balungo kalong ba ka tei ka additional DMHO ka balai Dr. AR Marak I'm not wrong Dr. Anju ni Marak ni sama kenal te imdon jingtip iru kan Dah habang ni kum kinong elang ni sekali habang pidekat additional DMHO in absence of DMHO kalau kendiat kadiban ai ka respon sangi ande yung panbaningi ba ngadi tang ka staff ngam dan jing TV ru em hakabidi bat kani ka hospital ngilabu jingli ngopaj madam haki CHC PHC lese kidun KMO hapo civil hospital kidun kita KMS telada kum ka head of the district, the second head of the district bapay ya ka family welfare, medical family welfare, kamu pidon ka responsible. Yung hangli yang akibu utang kum ka staff, ka subu ka designation kum kata ka di additional DMHO, Henry kam ngamdon kano responsible. Telada kalong kum ta ngidawa na ka sarkar ka di benweng mabdor ya kum kani ka biru na po ka district ka jung. Lada kamdon kano no ka cingkli kan leyu ka jusyong ka ciyo tulop katulog ko bahe kung kata additional DMHO hindi ka di bandi no naka district kejung tingi dawa baru iksangut kemeli bagi badon haka ruling government kinsim kecing kya bat kinweng no model ya gani ke doktor Anju na po hospital lanega district kejung te ngi buru kecing kerpa di pajba